So welcome back to my YouTube channel. Jodram bhai kamya for YouTube channel. So friends, now jodi se now ni photo no resize kenin chuke now photo MB no resize kenin chuke size komerin chuke bo video pai thamono jora nai to ni sunai now no bo video. So if you want to know that I'll show you in this video, so keep watching till the end. So let's start the video. So guys, first of all you have to download mobile application. So pull out now mobile application download makanya abang boleh ni Play Store open kadi. So first of all open your Play Store. So after that you have to search on here. Now pull out search makanya search box photo resizer. Photo resizer. So friends now as you can see friends, photo resizer application pull out download makanya. So click here. So click happen पर ना वो apps ना download केला दे रहा install here फाइनल. So I have already downloaded, that's why बात अपने ये तो. So वो apps ना open करें. So open this app. So apps ना open करने बोलेंगे फाइनल. So आप है ना रहा click करें दी continue. So continue करने बोल के ना रहा ना select photo, take photo, resize photo. So videos for select kemayo. So if you want to buy premium, so you can buy. Otherwise no free for kemayo. So ini photos no MB com kema boya ba size com kema boya mama kena ke poi lawan no select photo click kedi. Select photo click kedi. Select photo click pen boleh next final ini. So ang ke example ni boya je kenu ke photo no laye none of no lai. So suppose ang photo no select ya photo select pen por ke na difference rawa na resize na nai no bakna resize click kedi. Resize click pen por ke friends na rawa percentage by com kemayo ठीक है बानी weight and height of no कम खेला मायो ठीक है किनु MB. So friends if you want to resize ini photo no KB के MB बनी किनु resize kan चाहे क्या size को मैंने चाहे रो click हेवन पर किनु इंसा MB नहीं सी नो किनु जो मोर तेरे कस्टम पर तो कस्टमर click है किनु नहीं चाहे में 100 MB दिखना है ना कि 2 MB 10 MB बनी किनु नहीं चाहे खेला मायो. So no रो click है नहीं चाहे. So more of click है मायो more click है क्या तो लाओ ट्रेन नहीं. So no नहीं चाहे खेला है कस्टमर click हेवन पर क्या नो इंसा KB दिला नहीं ना MB नहीं रो KB दिला नहीं ना MB नो नहीं चाहे खेला दे रो 45 suppose आंग्रो 10 MB में फोटो ना हो क्या आंग्रो 10 MB से नहीं बस MB से लेके दे ओके दे बस नहीं फोटो automatically नहीं गैलरी save on kana. So bodi ke no ini photos no size kom kela me mami ke friends le chong je kono online ro photos ro upload kering ke ni form fill up kering pon to ma ate bodi ma bangma jaga no form fill up kering thang ke ni photos MB com bang sai ro. So abani ba ke application best application. So bodi ke no ni photo no resize kom kela me. So if you like this video, so don't forget to subscribe my channel and also press bell icon mami ke bodi video tre bas tomai channel pon. So jotro khakcha naimon mo pandawa. So tata bye bye.